filime ya Betty narayikoze barayipirata b'inkinege aho mvugishije ukuri byanciye intege suko numvishe ntareka gukina nuko aho nari nashiriyemo imbaraga nyinshi satani yarangwanyije barampirata binsiga mu madeni urwanya rwanya intambara yo kuyishyura no kongera gutekereza gukora filime. Mfite filime nyinshi ziranditse narazanditse, mfite crew y'abana twakorana nabo ariko ubushobozi buracyari hasi. Twongeye kubaha akaze twongera tunabaramutsa kuri Gisha TV n'ubundi turacyari kumwe na Kennedy Bizimana nkuko twari turi kumwe nyene n'ubwa mbere. Reka asubire kuramutsa abakunzi bacu ba Gisha TV. Urakoze cyane, ndasuhuza abantu bose kurikira Gisha TV babwira ngo amahoro y'Imana abone namwe. Urakoze cyane. Nkuko twari twabiganiriye mu gice cya mbere, nkuko wari watubwiye yuko hari filime wakoze yitwa Betty ndetse tunayiganiraho n'ubundi turacyayiriho. Watubwiye ese Betty nkuko wabitubwiye yuko iri muri filime zitwa Iziwawe, none ese Betty yoba ari iwawe bwite cyangwa se hari abandi bantu bagufashije kuyikora cyangwa kuyimvira? Ese woba ari wowe mwanditsi wa Betty bimeze gute? Kuko wari watubwiye yuko uri umukinnyi wa filime ukongera mu producteur, ese uri n'umwanditsi kandi watubwiye kugira ngo bidatuma abanywanyi bacu cyangwa abakunzi bacu bagira confuse. Urakoze. Betty ni filime yanjye, ni filime nabashije habo di filime nabashije gushira mu mafaranga, kandi ikindi nkaba narabashije kuba kuyandika ko narayanditse ubwo bwose najye nifatikanya n'abantu bizobere mu kwandika. Ariko igitekerezo cya filime cyaturutse kuri mushiki wanjye witwa Alice Kamikazi. Alice ni nawe anakinye ari Betty. Yego. Murakoze cyane Kennedy. Turumva mwarahezagiwe ndetse n'abariko baratwumviriza ariko baradukurikirana barabyumva. Ese iyo filime yoba yakinywe n'abantu bagera nko kuri bangahe? Ni filime yakinywe n'abantu benshi batari munsi ya 40 cyangwa 50 kandi b'inzobere mu gukina babigize umwuga. Turumva aho ni vyiza. Kennedy, kugira ngo badasigara baravyumvira nkuko twavyumvise ko Kennedy asanzwe ari umukozi w'Imana, korera Imana, avuga ubutumwa bicishije mu mafilime. Ese woba wari wakiriye agakiza mu mwaka wa ryari cyangwa se wagakuriyemo nkuko dusanga benshi bavutse ari abana baba pasiteri bimeze bite? Ntabwo navukiye mu gakiza, ahubwo nakira agakiza ndi muto. Nakira agakiza ndi mu bana baririmbye muri Sunday School. Nakuriye mu muryango ukishijwe. Yego, ariko agakiza kanyako nakakire n'ingiye muri adolescence. Wakoze. Turumva mwarahezagiwe cyane, aho abandi bashyika bakavunika nabo mwarahageze mwakira agakiza. Manero bahezagiye cyane. Kennedy, nkuko wabitubwiye twaganiriye nawe cyane ku bijyanye na filime ya Betty narayikoze barayipirata b'inkinege aho mvugishije ukuri byanciye intege suko numvishe ntareka gukina nuko aho nari nashiriyemo imbaraga nyinshi satani yarangwanyije barampirata binsiga mu madeni urwanya rwanya intambara yo kuyishyura no kongera gutekereza gukora filime.
mfite filime nyinshi ziranditse narazanditse, mfite crew y'abana twakorana nabo, ariko ubushobozi buracyari hasi bwo kuba nabasha kuzishyira hanze ku mugaragaro, buracyari hasi. bibaho ariko icyo nokubwira cyo never give up. Imana yatumye bikunda ubwa mbere n'ibindi bizoshoboka. Hama ndetse nk'uko turiko turabyumva ibyo twumvise ko biri muri bimwe mu ntambamyi. Ese Kennedy, nko mu buzima bwa misi yose nk'uko bisanzwe musanzwe mukora ibiki kugira ngo umuntu niba yumve ko hari aderese rega mashobora ko muri abadandaza abantu bakavuga ati reka tujye kumupromota kugira ngo agire amafaranga menshi cyane bitume bya bintu byo bijya ku mugaragaro, ugasanga nyine nk'uko basanzwe badukurikirana ari benshi cyane ariko baba bashaka kumenya buri kimwe kugira ngo bamenye aho bashobora kugufatira mu mugongo. Musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose? Murakoze. Nk'ibisanzwe hano Nairobi turi dukora ubucuruzi busanzwe butoya, biciriritse bitoya, nuko tubaho. Biciriritse bitoya ushobora kutubwira nk'akarorero kugira ngo niba hari umwe mu baturanyi badukurikirana kuri Gisha TV azaraza nyene agushorera nyene kugira ngo urudandazwa rwawe ndetse rutere imbere? Yego, mfite salon de coiffure y'abadamu hano, nayo madamu akoreramo, nanjye nkagerageza gukora ibintu bitandukanye, nkora ibintu bitandukanye bifitanye isano n'ibintu electronique bitandukanye. None ntumva ubu urabivuze, urakoze cyane. N'abanywanyi bacu ba Gisha TV bazohora baza bamwe nko mu bakobwa baza bakora imishatsi gutyo ubuzima butera imbere. Nese kubyizera? Yego cyane. Kandi karibu sana. Ego, murakoze cyane. Hama Kennedy, twashaka kubabaza kugira ngo n'abanywanyi bacu ba Gisha TV babyumve, ese nko muri kino gihe nyine uvuga yuko ubushobozi buri hasi ubu nyine aricyo kiriko kiratuma nyine ibyo wanditse bitajyabona, ese ni kihe kintu woshobora nko gusaba nk'abantu? Turumva ko biri muri bimwe mu ntambamyi bituma ibyo bitajyabona koko. Ni kihe kintu ushobora nko gusaba ariko baratwumviriza kuri Gisha TV cyangwa n'abandi bantu bafite icyo bashobora kugira icyo bafashije kugira ngo bikunde impano yawe idasubira inyuma cyangwa ngo ifutangane cyangwa se ngo yibagirane? Murakoze mukuri. Filme irahenda niho itandukanye na théâtre. Nifuje gukora amafilme meza, wenda urugero natanga niyo ya Betty ari ubashe kuyireba. Ntabwo navuga ko ifite karite nziza cyane, ariko hano muri Afrika kandi ni film nakoze 2015, bayireba bakareba ubushobozi bwayo kuri karite. Numva mfite muri ngiye kuba nakora filme nziza ariko zigisha, ziyobokamana zigisha. Niyo mpamvu ubwo bushobozi ndi kwifuza ntabwo ndageraho. Gusa nasabaga uwaba afite umutima wo kumva ko yafasha kuba hari icyo twageraho kubijyanye na filime ziyobokamana, please nababwira ngo mumfashe twabasha kuba nabasha gukora izindi filime, kandi n'Imana ibahe umugisha kuko ni bindi mu mutima mu mutwaro wanjye kuba nabasha gukora ivugabutumwa binyuze muri filime. Yego, murakoze cyane. Arazi abadukurikirana abo twita abakunzi bacu ndetse bakaba n'abanywanyi bacu, Imana yarabahezagiye cyane. Ni nk'abo twakwitana n'ababosi bacu, barashobora kugira icyo bakoze ugasanga ibintu biragenze neza, utagira icyo aduterera akaduterera n'amasengesho, mbese Imana ikanyura aho ishatse. Hama Kennedy, nkuko dusanga turiko dukurikiranwa n'abantu benshi kandi benshi cyane aho kuri Gisha TV, hariho abandi usanga bafite impano, ugasanga arafite impano ya filime
wewe nuko wanakoze nimwe ariko ugasanga nimwe ntarayikora nyene bivuye kuri cya kindi nyene cy'ubushobozi ukajya usanga yaratsitse intege mu mutima wiwe warariyebuye ntagishaka umva akabaho nyene ababaye mu mutima wiwe kumva zuko nyene afite impano ariko byase kijya ku mugaragaro. Ese abantu bamwe nabona bo bantu uriki kuko turumva wewe naho byagenze uko ivyo bikabamwo ibintu nkamwe nivyo ukanahomba ntiwanabihevye naho bitajya ku mugaragaro cyane urumva uracyafite umutima wo kwandika kandi impano n'ubundi iracyari muri wewe kandi turumva ko gifite icyizere. Abo bandi nabo bantu uriki kugira ngo nabo ntibacike intege bagumane icyizere bagume bandika bagume bazishyira ku mugaragaro bagume bandika nyine barindiriye ko zijya ku mugaragaro. Nabwira umuntu wese wiyumvamo ikintu iyo ni impano. Rero Imana iyo yaguhaye impano iba ifite inzira izabishyira hanze izakunyuzamo kugira ngo iyo mpano yawe izafashe isi. Nawubwira ngo ntibacike intege akomeze niba yumva ko kwandika yandike kuko hari igihe kizagera ibyo yanditse abikenera kuko Imana ishobora gucira umuntu inzira ukifuza bya bitekerezo wagiye ugira ukavuga ati se kuki ntabikoze ngo mbyandike bifashisha abantu b'abahanga mu kwandika script babimfashemo. Rero nabwira buri muntu wese wiyumvamo ikintu nubwo bwose ataba atarakigeramo ntacike intege hari inzira hari uburyo Imana izabigeza neza. Murakoze cyane ndetse n'abandi babyumvise bafite impano iyo bari ko barumva ubuhamya bw'undi muntu kenshi na kenshi bituma umuntu arema kuko iyo umuntu ari gusanga yimvira ko ari we wenyine bafite icyo kibazo cyangwa ari we wenyine ariko iyo ufise ko hari n'abandi kandi ukamubwira nk'akajambo nk'ako biratuma arema. Murakoze cyane Imana ikwezagire hama nk'uko wavuze uko ushobora gukenera ubufasha bw'umuntu uwo ari we wese hari nk'umuntu yakwifuza kuganira nawe akabura abicisha akabura naho kuronderera ndibaza ushobora gutanga nka aderesi yawe kugira ngo nk'akaruru contact zawe kugira ngo nk'umuntu yifuza kuganira nawe yifuza kumenya byinshi cyane bisagutse kuko aha twavuga ko duciye ku mayange umuntu ashaka kumenya byinshi kugira ngo akwironderere muvugane ushobora gutanga nka contact zawe niba bitagutera ikibazo. Oya nta kibazo rwose. Nimero zanjye ni 10 plus 254 iyo ni code ya Kenya 7 9 7 5 5 6 8 11. Kasubiremo ni plus 254 7 9 7 5 5 6 8 nizo nimero zanjye nkoresha za Safaricom. Murakoze cyane Kennedy, turanezerewe cyane no kuganira namwe, turanezerewe cyane no kuntu mwatwakiriye kumva ese mwari kutwankira ariko dushimishije cyane no kuntu mwatwakiriye ngaho iwanyu kandi tukaba twizera yuko n'undi munsi twabasabye kuza kubasura mutazacwankira Kennedy. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe ndashimira abanyamakuru mwese mwasuye nababwira ko n'ubutaha karibu. Murakoze cyane. Gisha TV n'ubundi iracyagukunda kandi izobandanya kugukunda. Turabashimiye cyane abariko baradukurikirana muri kino kiganiro. Imana ibahezagire.